Tuğanдар, assalamu alaikum. Hurmatlı bizning kanalın kattalıcıları, alыстан жақындан көріп жатқан мекендештер, саламатсыздар ма? Бүгін 15 iyun 2025 жыл Чүй облысы Соқылық районы Соқылық мал базарын көргізіп береміз, туғандар. Сіздер каналды қолдап тырс-тырс лайктардан басып көрдіңіздер. Ақсақал қаншадан болды бұлар? 12. Иә. 12. 12-де саттыңыз ба? Саттыр, бұйырысын. Қошқарлар ба? Мына сатылып тұр, бұйырысын. 12.000-ден жақсы екен, бірақ чоң-чоңы. Туғандар, андемесе кеттік. Қара балтаны тартып кіргіздік, туғандар. Кіріп көрсеңіздер болады. Қара балта мал базарын салыштырыңыздар. Оқо, қайнап атады. Саат 10:30 болып қалды. Болған бағаларды білгенбіз. Алынған. Қаншадан алдың, инем? 12.500-ден мына. Сезон башталды. 12.500-ден алып баратат. Бұлар қаншадан екен еже? 15.500 дейді, чоңырақ. Мына қошқор туғанда. Көріңіздерші. Ассаламу алейкум. Қандайсыздар? О, ракетаға құйрық. Қанша бұл? 70. Тиші қандай? 6 тиш. 6 тиш? Тишке тоқтаған бұл? Тишке тоқтаған бұл? Жеда ұрықты қабыл оу? Номер қалтырасыз бі? Айтыңыз. 772 800 231 дейді. Қайсы районда оласыз? Манас. Құйрық, бұрық, ракет екен. Бразилия бар екен. Қараңыздар, туғандар, мына. Өте қызу. Қанша екен, ассаламу алейкум? Қой. 30 семіз екен, е? Сойғанға о? Сойғанға, мына. 30. Қаншаға болды сода? Сода болды ғой? Қаншаға? 24 беріп 25 болса беріп жүйреткен байкен мұна. Екеуі қанша дейсіз? Өкөн 18-тен тұрып отам. Ар біріне 18-ден. Қошқар ба? Блондин. Блондин 4 айлық дейді. Мына блондиндің линиясы кенде? Мұны арт жағынан да көрсетіп қойды. Базар сода қылды ғой туған? 34 қылып отыр. Екеуіне? 34. Бербептір байке. Базар қандай бүгін? Соқылық. Жақшылы баға болып отыр. Бағалары? Мұнда арзан бұл қымбат болсында айта кетпейсіз бе? Базарда жүресіз? Қымбаты бар. Малға жараша? Малға жараша. Рахмат, содаңызды берсін. Қой қанша екен? Байке? Қой 35. 35. Қозычы? 18,5. Мұны олар көрел жүк ішіне. Қаншадан байке? Қандайсыз? 12, оп, бисмилля. 12, 16, 14, арт түрлі. Мұна ке. Қанас? Азы көрсөз. Қаншадан? 13'ten байке. 13'ten дейді. Қошқарлар бұл? Қошқарлар 13'ten дейді. Туғандар, мұна. Бұл жерде дағы. Ассаламу алейкум. Қандайсыз? Денсаулықтарыңыз. Бүгін өте мықтыларды қармауыз. Көп байке? Қаншадан? 35'ten. Тиш бұзған бі? Тиш сайватар да? Қанша баш? 3 бі? 3 баш. 100-ге? 3-өні? 3-өні 100-ге берет екен. Номер қалтып қоймайсыз бі? Жоқ? Бұл жерден сатасы? Мақыл. Бияқтан не сатасы? Өтпей қалсачы? Өтет, содаңызды берсін. Өтет екен. Жақсы. Бұл байке мардайым ұшыл жерде, базарда. Алып сатады. Қаншадан қошқыл ассаламу алейкум? Сіздік емес? Бағалары? Жоқ, ес. Қошқыл қанша? Бас? 40 мың. Тиші? 4 тиш. 4 тиш дейді. Көріңіздер, біз центральында жүресіз. Басы қиын. Ел көп. 10:30 болса дағы кеші көп тұқылғанда. Қараңыздар. Қойғанша, ассаламу алейкум? 30. Басы? 30. 30, 30. Боз бұл? Боз бұл? Боз емес, 30 дейді. О, теке қанша екен? 15. Қандай порода? Торпеданың баласы? 15. Саған ешкілер бар бі? Сүт бағытында ешкілер бар бі? Жоқ бі? Шыл қалды. 15 дейді. Тек екені? Жақсы. Туғандар, қошқор сезон башталып атады. Bir қошқорды көрдік, көрсетіп қойды. Анан қойлар кетті. Қанша, ассаламу алейкум? Қошқорың? 150. Жашычы? Жашы 6 тиш. 6 тиш, өте чоң екен, Мына құйрықтар.
150 deydi. Tuğanlar bazarın görünüşün görünüzdür. Kana qanchadan olarınız? Bağları 14 mingden. Bulay 14 mingden deydi buna. Akçaga jarasha çarba mı varçı? 13,5 10. 13,5 Kısqasi 14,5 dan 15 mingga cheyin ekan. Yaxshi. Qana? Taqsir qanchadan oldingiz? 400 ming bo'ldi. 3-400 bo'ldi bu. Arashandarmi? Liniyalari qanday ekan? Krasavchik Shiroki. Krasavchik Shiroki 400 ming bo'ldi tuğanlar. Alıngan bağlar emin. Taqsirim o'shantib aytdi. Qayoqqa ketdi? Yaxshi, yaxshi. Mana ko'rdingizlar 400 mingga oldim deydi. Dostlar. Qaynayapti. Oho, birin-birini o'g'ilbaydi. Gündür. Qaysini tartishni bilmay qoldi. Bu qo'zlar qanchadan, baka? 18dan. 18dan. Cho'ngroq-cho'ngroqlar ekan. 18dan deydi. Yaxshi, yaxshi. Qancha qo'y? Basnay. 25. Bu qo'zlarchi? 18 ming. 18 mingdan. Qancha bas? Qo'chqor, ha? Mo'g'o. Bul 35. Bul qo'chqorchi. Bilmaysiz-mi? Mo qo'chqorlarni qarangizlar mana. Aykasi, assalomu alaykum. Qandaysiz? Qanchadan? Mıxtı qo'chqorlar. Mıxtı. Grafning nevarasi Primoy 150 ming. Qanday? Azamat Ajidan chiqqan ekan atasi. Yaxshi ekan bunday ko'rinishlari. Qarangizlar. Mana. Yaşı qanday tishi? Tishi 400 bo'ldi. 400 bo'ldi. Divan ekan biroq, bor-ku mana. Ko'ringizlar. Ha, bulchi. Bu 150 dedi. Siz bir öyle mi? 150 bir öyle. Nomer qaltirasizmi? Aytingiz, birinchi qo'chqorga to'g'anlar mana. 0709 35 35 97. Bulchi 150 dedi. Tishi qanday to'g'an? Tishi 3 yosh ekan. Liniyachi 80 diki. Mana. Nomer qaltirasizmi? Nomer qaltirasizmi? 508 48 1881 bo'ldi. Chalaverdilar. Ha, mana mıxtı ekan, ko'rinib turadi mana. Mana bozordan da alsangizlar bo'ladi. Bugun savdo bo'ldi shu. Qanchaga bo'ldi? 110 mingga berilibdi. Chalib so'rasangizlar bo'ladi. Aylantirib ta ko'rsatib qo'yinglar ekon. Ko'ringizlar. Soquluq qaynayapti tuğanlar. Assalomu alaykum, baka. Qanday? Qanchadan qo'chqorlar? 100. Qanday liniyalar bor? 80 ming baldari. 80 ming baldari. 100 deydi. Tishlari qanday? Baka, ha, telefon hozir tishi jang saytdir biroq. Bitta mıxtı ekan, ko'rinib turadi. Telefon qaltirasizmi? Onlayn. Bular qancha? Urg'ochlar. Ba'zini aytib qo'yamiz. 70. Bular da 80 ming. 80 qistari qanchadan? 70. 70 dan. Mana liniyalari bor ekan. Shundaylarni alam desangizlar, mana hozir tish ekan. Telefon qaltirasizmi? Aytingiz baka. 0708 40 77 88. 77 88. Qaysi rayonda bo'lasiz? Qarabalta, Jayli rayoni mana. Qarabalta mal bozorini tartib keldik, qo'y bozorlarida. Ko'ringizlar. Solishtiringizlar. Qancha qo'chqor? 150 bayka. 150 qanday liniyasi bor? Germes. Germes. Primoy sin. Primoy sin. Da, Buna, o'shani Germesning qo'z ekan. Qancha tish? 6 tish. 6 tish. Ha, razrez. Razresiz. Ne belnecheyin be. Buna ekan. Biroz bor ekan. Nomerini qaltirib qo'y. 507 507 menen 666 666 704. 704 666 704 ekan. Ular 20 bayka. Quloq jirma, ne chipirinmi? Film kartalari bormi? Yo'q. Yo'q, algan yo'q. Yaxshi, bu qo'zlar bilan jiyintiqdaysiz to'g'andan. Yaxshi ekan ko'rinib turadi. Assalomu alaykum. Qandaysiz baka? Qanchadan bu qo'zlar? Bu urg'achi 45, 40 dan. 40 dan qo'chqor bular. Bular qo'zg'ochqorlar. 3 oylik qo'zg'ochqor. Liniyalar bor o'xshaydi? Ha, liniyasi. Ko'rinib turadi. 40 dan. Quloqlari 20 dan, Yemi yo'q, mana. Ko'rinib turadi to'g'anda. Urg'achi mana aka buldagi. Bu urg'achi? Savdo bo'ldi aka? Beryapti. Buni uchoni 100 berib qo'y. Uchoni 100 berledingiz. Mashallah. Ruh yaxshi ekan unda. Ko'rinib turadi. Savdangizni bersin baka. Qanchalikdir baka? Nima yerdan ko'raylik ne qo'chqorlar bor ekan. Ha, boshqa. Qanchadan qo'chqorlaring? 45 mingdan. 45 mingdan. Ichingdagilarchi? Qo'ylar ekan-ku.
yok. Ha, esi yok. 45 mingden deydi buni. Esi yok. Qani? 50 ta. Nomer qaltirabsizmi? Qaltirabsiz. Qana? 50 ta o'tgan. Qo'y bu. Ha, qancha tish? Matka. Hozir 4 yoshda da bu. 4 yoshda. Dokumenti men 50 ta o'tgan. 50 ta o'tgan. 90 ga yaqin. Bo'yi 90 ga yaqin mana. Quloq 21. Shiroki liniya. Shirokining liniyasi ekan. Bahsi Ba'zi $2,5 gemi var. $2,500 gemi bor ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, shunday 0703 06 06 95. 06 06 95 mana aylantirib ko'rsatib qo'ydi. Razres Dakans ekan. Beli uzun. Men Qo'chqor ekan deb o'ylabdim buni. 2,5 zelonay ekan. Mo'cho 45 ming mana. 45 ming so'm. Ma'qul. Sodang bersin. Don xabar deng. Qancha ekan Qo'chqor? Aka 160 surib otasiz, a? Bildi ekan bunday jo'n. Qancha tish? 6 tish atamanning balasi dedi. Mana, quyrug'ini ko'ringizlar.